Ban pencelor bat ai mensim kipat ba nong shong shnong kejela Meghalaya berokawai haka arpu pratrik ujeliu Dr. Didi Lapang unong ai boj barang ba sorkar jela. Uleh wer kipat ba beken long gibak kloy ban wan chakmat ban shime ketika banyada naka klam COVID-19. Banyada om tangila dia ndrei banyada ru ikiwe kibayet bathon jongki. Kani kejingwan chakamat u Dr. Didi Lapang kelalong ru hadien balasaki ya kejing artatien jongki pat ba ban letshim ya ketika yada COVID-19. Kamtam ru hadin kejing sapriang jongki kubor hamsaya. Ha kejing ekran bekilat pathai kubor hanong po u Dr. Didi Lapang ulapan kenmau bahaki snem ki balalit no keperthai berakawai keladak ban mat kejing pangklam ki baper. Badah kita ki snem ru ke sorkar basensyar kelapin mi ya kedawai beneda nakum kita kejing pang. Bat kini gidawai kilala asisya beneda bat ban penkoj ya kini kejing pangklam. Syuk ru kumunong yalam barang ba jong kejela ula pendap ban shim kejing aitika bat ula kran syai baga jinglong ke bakloi jo kiriu pat ba ban shim kene ketika kan pentikna baganeda om tang yaki ndre kene rap ru ikiwe hak em lang salang bat kumta ula we re baro kipat ba bakin syania ha ke boryada jong kan ketika the high court ka pe ni ka lang tre ko la da ye kino ki bom le te ka kren ni ka an la da kim le te fin pen stop Porque disse como, tá bom. Mas o pai filho, tu que não tá, é no ar que tá. E bom tá a kali, bakla deptika. Kila ngat hijing bom tika. Kila da kaja kanu. Kalau pisong jubor hakali le kata kamut ba, dadang kanu kajing. Mentah tak kali finyo. Kado finyo ya kan. Ya kejakawan sama tu, ladang tak kamu kalau agen tu order of DDC, kalau persyak kalau DDC, kalau kamu kita balik macam, undang kamu man hilang, dan rengung pak, undang min condemn baik ya kan ni bom, biu nama, ni happen tu, nama kita ni jemput keting sisa, dan tuan dijak tu ngerti, dan reng habis syabat ki, tambah, kejeng syabat ba, tiga, jadi kan dalam kedawai. The best Allah menyedayangi mengisam mengenai merap ya kan itu balik itu juga video gini kita sejak mata gimna su dia mata balik pak lembah kena hak kena but ini mungkin yok kamai kata